беше трет председател на Република Хрватска, професор доктор Иво Јосиповиќ. Дами и господа, добродојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Ве поздравувам повторно од Загреб. Ви ја носам приказната на професор доктор Иво Јосиповиќ. Човекот кој што беше третиот председател на Хрватска. Завршува, односно запишува прва година правен факултет и веќе по само една година станува најдобар студент. Паралелно со студирањето на правниот факултет се запишува и на Музичката академија на одсекот композиција, одсек каде што претходно 10 години не бил запишан ниту еден студент. Двата факултета ги завршува. Професор доктор Иво Јосиповиќ сега е професор емеритус. Предаваше на правниот факултет кривично процесно право, а паралелно како доцент предаваше и на Музичката академија. Она што можеби на некој начин е најново, а поврзано со него е што ја компонираше и операта Ленон, која што е посветена на Џон Ленон. Јас сум Мишко Јованов, ве поканувам да останете и да ја проследите приказната на Иво Јосиповиќ. Гледајте ме. Моje почитување. Dobar dan, poštovani. Како сте ви? Ide dobro, vi ste dobro? Добар, еве Драго од ми е. Скопје, Добро малку дошли во у Загреб, Загреб. добро ве најдовме. Je. Сега не сте во мировина, така не сте во пензија? Polu. Полу. Tako je, u formalnom smislu sam u mirovini, međutim sam profesor emeritus, imam predavanje i doktorante i puno poziva iz inozemstva i pišem muziku. Неверојатна биографија, импресивна биографија, човек кој што е професор доктор на правен факултет, кривично процесно право, композиција и тоа се запишувате на предавате и на Музичка академија, трет председател на Хрватска. Имам уште многу да редам. Направивте опера за Ленон. Pa evo, Што правите вие се? evo meni to, kažu da sam radoholičar. Možda jesam, ali uživam u poslu. Како uživam е u radu. ова, само да ме прашам пред да влеземе, сега сме пред хотел премиер, а како е да се биде во политика, а и да излезеш чист од политика? Без ниту една дамка. Тоа е Иво Јосиповиќ. Pa evo, mislim da je jako važno da se čovjek drži nekih svojih načela i da ne odstupa, pa i onda kad je izvrgnut napadima, pa i nekim lažnim optužbama i toga bude, evo, svakakvih u politici sretnete priča i problema, međutim, evo, moram reći da sam ja imao relativno pristojan tretman u politici i da, evo, što kažete, izašao sam čist. Би се враќале пак во политика или? Pa ne, mislim da sve ima Или никогаш не svoje- били никогаш? Ima sve svoj vijek trajanja. Ja sam shvatio da je vrijeme u kojem sam ja mogao nešto posebno tako prošlo. Prema tome, evo, tu sam da pomognem kome treba i koliko mogu, ali ne da budem aktivni. Ќе одиме горе во председателскиот апартман да го направиме интервјуто. Зошто Иво Јосиповиќ за себе вели дека е загребчки далматинец, меѓутоа одиме внатрек. Ајде. Ajde, hvala. Повели. Ќе почнем од почетокот за да стигнеме кој е Иво Јосиповиќ. Вие велите загребачки далматинец, затоа што Tako sam rekao. Tako. Da. Pa riječ je o jednom fenomenu da je tamo negdje 50-ih, 60-ih godina jako puno ljudi iz Dalmacije dolazilo u Zagreb. Dakle, Zagreb je bio u dobroj mjeri i dalmatinski grad i ta kategorija ljudi, ti Dalmatinci koji su obitelji došli u Zagreb, druga generacija, ja sam ta druga generacija, su zapravo Zagrebčani. Međutim, one neki korijeni se osjećaju, oni su se najčešće ogledali u tome da su ti ljudi navijali za Hajduka, ne za Dinamo. I evo, zato kažem da sam zagrebački Dalmatinac, jer baštinim, ako
hoćemo zagrebački duh, odgoj, mentalitet, prijatelje, ali i onaj dalmatinski svojih roditelja i predaka. Сега, вашите родители се од Башка Вода, така? Така е, да. Тоа е оној дел Макарска, Башка Вода, Макарска, Брела, така е, како иде да, понатаму, да, ама да. меѓутоа Најлепши дел, ба. најлепши, најбавиот дел. Но вие сте роден во У Загребу Загреб, сам се така овде завршувате и основно Така е, училиште. така. Вашите се преселуваат практично од Башка Вода во Загреб и затоа вие велите јас сум загребачки Така е, да. далматинец. Сега, бевте, се обидувам бидејќи наредив еден многу работи кои што вас ве врзуваат. Пред се ве одликува, ако можам така да кажам, смиреност. Вие и како дете бевте ваков мирен, јас впечатокот ми е вака дека сте поприлично смирен. Па Како јесам, као, да. као клинец, какви сте Pa ви? isto. Isto? Dakle, nikad nisam bio od velikih Аха. svađa, kavgi, pa ni velikih tuluma, što bi rekli Aha. ovdje u Zagrebu. Da, bio sam često koncentriran na učenje, na rad, na posao, ali sam imao i svoje društvo, svoje prijatelje. Znao sam se i provest, ali u svemu sam evo nastavio imati mjeru. Спорт нешто ве интересираше? Pa sport sam, umalo bih rekao, postao nogometaš. Да, за малку. Za malo, da. У Хајдук или Динамо? Ne, bila je drugčija Šalim priča. se. Dakle, bio sam relativno dobar amater, ono što se reklo na livadama, smo igrali na školskim stadionima. I bio je u Zagrebu jedan klub, i danas postoji, Trnje, koji se tad smatrao, ajde rećemo, malo predvorjem Dinama. Ne? I onda su me pozvali, neko me vidio iz tog kluba, pozvali su me na probu, na utakmicu na veliki teren. I na kraju su rekli, dobar si, dođi na trening. Aha. Ali šta se dogodilo, taj prvi trening je bio isto vrijeme kad i muzička škola. I onda sam razmišljao da li na trening ili u muzičku školu, izabrao sam muzičku školu. Решили сте музичка школа. А на која позиција сте играле? A bio sam u napadu. U napad? Bio sam u napadu, Golgeter. bio sam tipa, neću reći da sam bio takav igrač, ali taj tip, Gerd Miller, ono, stoji i čeka da se lopta od njega odbije u gol. Па добро е тоа. Се решавате за музичка школа, јас ќе говорам и за операта. Тоа е нешто кое што вие го правевте пред неколку години. Тоа е операта Ленон, меѓутоа ќе говорам Bila je premijera 23. 23-та беше премиерата во Скопје, во Македонија нема гостувано. Nažalost, ne, to je relativno nova opera, Da. dakle vidjet ćemo koliko će zaživjeti. Do sad je dobro prošla, imala je 5 izvedbi u Zagrebu, planira se gostovanje u Sofiji, obnova iduće sezone, nešto se pregovara i o koncertu, o izvedbi u Ljubljani, vidjet ćemo, evo. Ne ovisi samo o meni, nije čak samo o operi, nego neki put i o financijama. Ова смиреност која што вие имате, ваква е и на факултет или на свеучилиште, тоа има врска со воспитувањето дома, со дома? Sasvim sigurno. Ima valjda nešto i u genetici, moji roditelji su mirni ljudi, ali o odgoju sasvim sigurno, ali i u okolišu u kojem sam živio. Jel? Инако потекнувате од какво семејство? Вашите, šta su radili vaši? Moja mama je bila učiteljica u školi, a otac je bio pravnik, jedno vrijeme je bio u politici, a poslije je bio u osiguravajućem zavodu. Аха, па добро. Зашто се решавате за музичко училиште? Одите паралелно, завршувате средно и одите паралелно, запишувате прво правен факултет, така? Tako je. I na drugoj godini pravnog fakulteta sam upisao studij kompozicije. Правен факултет, прва година ве прогласуваат за најдобар студент на генерација. е. И вие одите се запишувате на музичка академија и тоа на дел композиција. Tako je. И сте првиот после 10 години кој што се запишува на тој одел, ако добро Tako je, сум da. To je bila jedna прочитал. neobična politika koja je, ja mislim, dobro da je napuštena. To je da je taj studij kompozicije u Zagrebu, u drugim gradovima tadašnje Jugoslavije manje, ali smatran je nekim elitnim studijem i 10 godina niko nije položio prijemni ispit. To je toliko bilo rigorozno. Jel? Prvi student prije mene je bio naš danas akademik Frano Parač i nakon 10 godina sam evo ja upisao i skoro 4,5 godine, to je studij koji je 5 godina trajao, već tada sam sam jedini studirao na akademiji taj studij. Композиција. Da.
5 godina, to je isto kao medicinski fakultet. Da, tada kao medicinski fakultet. Da, tada su taj studij kompozicije, studij dirigiranja i medicinski fakultet, čini mi se, bili jedini petogodišnji studij. A šta je ono što vas vuče kad je u pitanju muzici, kompozicija, Pa opera? to očito Ima nešto- neka genetika, nešto- neku porodica da se bavi? Ne, s očeve strane čak i nisu muzikalni bili, a s mamine su jako bili muzikalni. Dakle, oni su bili iz malog mjesta dole na Jadranu, iz Baške Vode. I iz mamina obitelj su bili pomorci, oni su imali sklonosti pjevanju i kad bi plovili brodovima, onda bi u nekim mjestima po Italiji išli u operu, pa bi se vraćali nazad, pa su kući u toj siromašnoj i sredini ni struje nije imala, pjevali operne zborove i arije i bilo je čak u obitelji, bila jedna, zvali smo je Tetane, jel? Koja je bila zapažena, čulo se za nju da krasno pjeva, došao je neki impresario iz Milanske Skale, htio ju odvesti tamo, međutim to se u to doba, to je bilo prije Drugog svjetskog rata, to se gotovo smatralo nekim nečastim zanimanjem, pjevanje i to, i nije obitelj dozvolila da ode tada u tu neku novu karijeru, ali evo do dana današnjeg stoji taj glas o njoj kao velikom pjevačkom talentu. A vašиот интерес од каде за музиката? Затоа што Од е многу малih различно. nogu, ja sam od- Кривично процесно право Da, и da, композиција. Pa Тотално. kažu, šalili su se, sad vam rekla da sam bigamist, da imam dvije ljubavi, pravo i glazbu. Onda se i pojavila i treća politika. Dakle, ja sam interes stekao kad sam imao susjeda kao mali dečko, dakle 7, 8, 9 godina, susjeda čija obitelj imala klavir kući i oni su nešto, nisu bili neki veliki svirači, ali onako, to mi se svidjelo, oni su tipkali tim tipkama crno-bijelim. I meni se to dopalo i rekao sam roditeljima da bih ja učio klavir. Onda su oni podigli kredit, kupili mi pijanino. Da, i poslije i sestra isto svirala, međutim ja tad nisam volio vježbati. To me kratko držalo, više sam volio igrati nogomet, to je bilo jasno. I to je tako bilo, nekako sam to, ajde da završim tu nižu muzičku školu, pa onda više neću, to je bila ideja. Međutim, onda sam si mislio, ajde da vidim kako je to u srednjoj muzičkoj i tad mi se dogodilo da sam dobio izvrsnog profesora harmonije. Profesora Lazarina, koji mi je pobudio taj interes za muziku malo dublji i za komponiranje i njemu sam stvarno jako zahvalan za to što sam se odlučio za muziku. Jel? Na akademiji sam imao isto sjajnog profesora Stanka Horvata, akademika, tako da sam imao, rekao bih, i najbolje naše profesore što se tiče kompozicije. Војска каде одите? Molim? Војска. U vojsci sam bio 83. na 4. čini mi se. Bio sam Ste u bili u Beogradu. Makedoniji? A, u Beogradu. U Beogradu sam bio, da. Da, i zanimljivo je, to je dosta važan period za moje komponiranje. Naime, ja sam u vojsku otišao kao stari vojnik, se to zvalo, dakle onaj krajnji rok, 28 I ja sam tako godina. bio. 28 godina i onda imao sam već i magisterij i sve skupa i bio sam dobar vojnik, nisam radio nikakve ekscese i onda sam imao tu privilegiju da nisam kao najstariji, nisam morao ići spavat u 10 sati na povečerje, nego sam dobio mogućnost da u jednom skladištu imam malu klavijaturu i da komponiram. I tamo sam tada napisao pa dvije možda najizvođenije kompozicije, posebno jednu koja je dobila međunarodne nagrade, Samba da kamera i Epikurov vrt koji se dosta svira i danas, to je orkestar, veliki orkestar kompozicije. Tako da evo i malo neobičan doprinos vojske glazbenoj karijeri. И сега се враќате и доаѓа еден период кога вие завршувате два факултети, едниот е Музичка академија композиција, другиот е Правен факултет. Da. Тамо магистрирате, тамо докторирате, професор доктор, предавате и на Музичка академија, така? Je, bio sam docent, najprije predavač pa docent i na Muzičkoj akademiji, honorarni. I sve to negdje sam bio, pa negdje do 2008, ovako nešto. Onda sam se polako počeo pripremati za izbore, jer za više politika. nisam mogao. Da. Која е врската на
krivično procesno pravo su kompozicije? Pa Ima li? nikakva, Ima? zapravo nikakva. Osim možda nekog apstraktnog Aha. načina razmišljanja, ali nema nikakve veze. Kaže, to su dvije različite discipline, svaka mi je draga. Ja sam krenuo i razmišljati o pravu kao studiju da bih, ajde, imao neku sigurnost, pa ako budem dobar student na pravu, da studiram i akademiju. Međutim, sam zaista zavolio pravo, to je prelijepa disciplina koja traži i posebnu logiku, traži naravno puno znanja, učenja, ali za mene pravo jest i pitanje etike i pravde. Dakle, ja sam cijelo vrijeme i u političkom angažmanu zagovarao pravdu, pravedno društvo i tu mi je znanje prava dosta pomagalo. Krivično procesno. Тоа нешто посебно ве влечеше се одлучивте за тој дел или? Pa da, to mi se dopalo. Naime, riječ je o... Специфичен е малку. Pa, Mislim, to je standardno. težak. Da, je. To je jedno od tih glavnih predmeta na studiju prava uz krivično. Imamo krivično procesno, građansko, građansko procesno, tako je. upravno i upravno procesno. Dakle, to je 6 stupova po mome, ne samo studije, nego i pravnog života uopće. Ја споменавте етиката и кога велите сум борец за правди, некако така и ве доживува јавност. Не само овде во Хрватска, и генерално. Вие сте човек кој што влегува во политиката и излегува од политиката без ниту една дамка. Тешко ли е да се направи тоа во друштво во кое што живеат овие поранешни југословенски републики? Ајде, можеме да кажеме, можеби Хрватска и Словенија се понапред, меѓутоа ако одите, како велат, што јужнije, то тужнije. Pa dobro, svaka od novih država koje su nastale ima svoje i vrline i mane, to tako bude, i svoju povijest koja nije uvijek bila laka. Međutim, ono što je jako važno je razumjeti da politika s jedne strane može biti vrlo prljava disciplina i politički protivnici znaju često izmišljati, podmetati. Tako. I onda se vidi da li je neko čist po tome, da li su se te neke objede koje se svima javljaju za ovo ili ono, da li su ostale, da li su se pokazale istinitim ili ne. Po meni su malo imali mogućnosti pljuvati s tog aspekta, pa su taj obitelj, pa vam izmišljaju ljubavnice kako to bude i sve to skupa, ali na kraju, znate, i na kraju onaj ko je čisti, izađe čisti. To je isto neka, recimo, vrlina dobrih društava, razumnih. Ja mislim da je Hrvatska dobro, pristojno društvo u sve slabosti koje imamo. Imaju i druga društva. Spomenuli ste Jugoslavenske republike, dakle nove države koje su nastale na području nekadašnje Jugoslavije. Jedan od mojih glavnih političkih ciljeva je bilo popravljanje ili normalizacija odnosa, posebno s nekim, s Makedonijom nikad nismo imali neke probleme. Da, nemamo ni otvoreni prašanja. Da, ništa, sve u redu. Međutim, imali smo ozbiljnih problema, naravno, sa Srbijom, koji pa nažalost i danas traju. U vrijeme kad sam zajedno s predsjednikom Tadićem radio na poboljšanju, je to bilo puno bolje nego što je danas. Nažalost, ja bih očekivao da će stvari napredovati, volio bih da je bolje nego što je bilo u moje vrijeme. Nažalost nije. Slično i sa Bosnom i Hercegovinom, koja je vrlo komplicirana država, komplicirano društvo. Pa i sa Crnom Gorom, naravno. Evo, i tu su i danas možda lošiji odnosi nego što su nekada bili. Со Црна Гора? Da. Nažalost, bila sad nekih nesporazuma. Ja ne mislim da je to dugoročni problem, vidjet ćemo, ali evo, bilo je malo nekih trzavica. Dobro, a со Словенија како гледате на Pa проблемот? dobro, mi smo sa Slovenijom imali taj problem razgraničenja i te arbitraže. Oni su nas, što ja mislim da nije bilo u redu, kočili na ulasku u Europsku uniju. Na kraju ipak napravljen taj kompromis sa arbitražom. Tu je opet bilo problema jer su iz Slovenije probali malo manipulirati tom arbitražom, pa se onda Hrvatska odustala od arbitraže. Arbitraža je ipak presudila. Ja mislim da je konačno što je arbitraža donijela odluku više manje prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu, ali postoje političke zapreke da se to kao tako provede. Međutim, taj naš spor granični nije vrući spor. Dakle,
znamo svi šta je čije i tako se više manje i ponašamo i nema nekih sukoba i sa Slovenijom inače imamo jako dobre odnose. Pola Slovenije ljetuju u Hrvatskoj, Slovenci su najviše nekretnina pokupovali u Hrvatskoj i kod naši u Sloveniji isto tako. Tako da su tu dobri. Ono što je najvažnije, recimo to je najbolji znak kakvi su naši odnosi sa Slovenijom, kad je u Sloveniji bio referendum da li pustiti Hrvatsku u Europsku uniju, su referendum napravili zato. Onda je najbolji rezultat u Sloveniji za Hrvatsku bio onim krajevima gdje se Slovenci i Hrvati dodiruju, gdje žive više manje skupa i to je najveće ohrabrenje. Mi imamo granični spor sa Srbijom koji isto nije vruć, dakle ponašamo se normalno, tu su bez obzira na inače naše političke probleme koje imamo, s Bosnom i Hercegovinom je slično, imamo i s Crnom Gorom problem neriješen, ali to kažem i srećom to nisu pitanja koja su vruća, imamo privremene režime koji se poštuju. I rekao bih da je najveća zapreka rješenju definitivnom tih graničkih problema dnevna politika, jer se nitko ne usudi reći dobro damo 2 metra tu da bi dobili metar ili 2 negdje drugdje. Moj je prijedlog bio, ali to nažalost vlada naša, a mislim ni susjedi nisu rado čuli, da se ide na Međunarodni sud pravde i da taj sud utvrdi zajedno, da idemo tamo i neka sud utvrdi granice, to su neke države radile i tome se malo može prigovoriti. Dakle, ako je sud UN-a rekao da je to granica koja je zakonita, koja je pravedna, mislim da bi to amortiziralo sve političke udare na one koji bi iz sfere politike radili neki sporazum. Profesor dr. Ivo Josipović je tretиот председател на Хрватска. Во конкуренција со сега веќе покојниот Бандич, победувате убедливо, но пред тоа имате политичко искуство и во вашиот Хрватскиот сабор, како пратеник, застапник. Da, dakle, ja sam gotovo bih rekao, ja jesam bio član SDP-a i pomagao sam Račanu, koji je bio veliki političar. Ivica Račan, da, pomagao sam mu oko pravnih rješenja, nekih, volio čuti moj savjet, moje mišljenje. Napisao sam više manje ne sam, ali uglavnom prvi statut SDP-a, no kao obnovljene drugčije stranke nego što je bio SK. I zapravo su me u politici tretirali kao profesora. Ja sam to i bio. Ja se nisam ni osjećao političarem. Pa čak i kad sam ušao u Sabor, kad bi rekli vi političari, onda bi ja gledao di su ti političari oko sebe. I onda je zapravo, eto, nakon izvjesnog vremena u Saboru, pred izbore koji su bili 9. na 10. Su mi pristupili ljudi iz SDP-a i rekli, joj, ti bi mogao biti dobar kandidat za predsjednika. I to je mali Račan, ako se dobro sećam. On je bio taj koji je to komunicirao. Kako kažete, vi idemo na Cvetni trg, neka nema niko i on meni kaže, šta misliš? Da, nije bio Cvetni trg, bio je Trešnjevački plac. Da, i ništa, evo, malo sam razgovarao sa suprugom. Da pripremate familiju. Dobili ste podršku od familije? Je, naravno, da, bez supružne podrške ne možete tako nešto raditi. Ги подготвивте дека може да има, бидејќи е тоа политика и дека тамо има ниски удари за кои што говоревме. Ali i to je, evo, ja to opet moram reći da sve takve, a bilo ih je naravno tih niskih udaraca, podvala, supruga je to junački sve trpjela i pokazala se da je jedna jaka osoba. Ona to i je, ona je od toga izvrsna profesorica, napisala je jako puno knjiga pravnih i to je sasvim sigurno isto tako jedna od karakteristika koja je pomogla da i taj period politike na neki način prihvati i da radi normalno. Dakle, i moja kćerka i supruga su nastavile normalno živjeti kao što su do tada. Kćerka je završila srednju školu, krenula na studij, a supruga je radila na fakultetu cijelo vrijeme i bila profesorica. Croatia officially joins the EU on July the 1st. Вие сте во ваше време Хрватска влегува во Европска унија, додека вие сте председател на Хрватска. Претходно, оно што се случуваше во Хрватска е
таа правда за која што вие говоревте, неселективна правда, и тоа е тоа време кога практично почнува оној лов на недопирливите. Tako je, Премиер, мислим да Prije premijer Sanader je osuđen na kraju i sad je još uvijek na izdržavanju kazne. Bilo je nekih visokih vojnih časnika koji su govorili, ali glavna zapreka Hrvatskoj je tad bila suradnja s Haškim sudom. Dakle, tu je bio problem. Hrvatska je imala taj teret i kad nije bila kriva, recimo, to je bilo pitanje izručenja, odnosno predaje generala Gotovine, koji je poslije oslobođen, da, gdje je cijelo vrijeme Hrvatska sumnjičena da skriva neke dokumente, da skriva njega, pa ovo poslije se pokazalo da to nije bilo točno. Jel? I ono što je bila, recimo, moja glavna, bih rekao, uloga na tom europskom putu, nisu bile ove reforme sve moguće, to je vlada provodila, gospođa Jadranka Kosor je tu velike zasluge ima, nego upravo u profiliranju Hrvatske, prvo u suradnji sa susjedima, što je bio vrlo važan politički uvjet, nekad izrečen, nekad neizrečen od strane Europske unije, i odnos prema ratnim zločinima i prema suradnji s Hagom. Dakle, tu je Europska unija više vjerovala meni nego vladi i zbog moje prošlosti ja sam bio u tom NGO sektoru, zalagao se za međunarodnu pravdu, za jednak tretman svih zločina i zato sam tu imao nešto bolji položaj nego druga neka državna tijela u Hrvatskoj. Na kraju smo evo završili te pregovore i ja smatram to svojim, vrhuncom političke karijere, to što smo ušli ne mojom zaslugom ili ne samo mojom, ali jer je u Hrvatskoj od tada postao apsolutni, bih rekao, konsenzus na političkoj sceni da želimo u Europsku uniju. И сега ве прашувам како Иво Јосиповиќ, не како професор доктор, не како поранешен председател, како човек. Подобро ли е во Европска унија? Da, apsolutno. Da. Da se apstrahirate Hrvatska je imala ozbiljnu korist od Evropske unije. I ja osobno one koji to ne vide ili smatram diletantima ili politikantima. Hrvatska je kroz pregovore ne samo postala bolja država, nego i bolje društvo. To je prva priča. Bolje društvo. Druga je stvar što smo mi, nakon što smo primljeni, napravili u nekim aspektima, posebno kad je riječ o korupciji, korak nazad. To je isto istina, ali globalno govoreći smo zaista postali bolje društvo. I drugo, kad smo postali članica Europske unije, Hrvatska je i ozbiljnu financijsku korist imala od toga. Dakle, mi smo ozbiljan broj milijardi u euro, čini mi se 11-12 milijardi eura u plusu, što je za malu državu poput nas vrlo značajna priča. A da ne govorimo i da nam je Europska unija pomagala u toj članstvo pomagala u stalnoj transformaciji, prilagodbi i pravnog i političkog sustava u jednom vrlo dinamičnom periodu kada se puno toga mijenja, posebno u ekonomiji, na kraju krajeva i danas se svašta mijenja. I tu mislim da je europsko zajedništvo vrlo važno. Nažalost, ima i zemalja koje to vide drukčije. Mislim da je poštenije ovo što je Britanija napravila, otišla iz Europske unije. Sad im je žao jer su na užasnom gubitku. Od onih zemalja koje se prave da su evropske, a rade sasvim suprotno. Nema ih puno, ali su ozbiljna prepreka evropskom jedinstvu. Сега, кога говориме за корупцијата, сте задоволни за тоа како оди борбата против корупцијата? Ne, mi smo napravili tu ozbiljni korak nazad. S jedne strane je istina da svako malo neki ministar strada i da imamo veliki broj postupaka koji se vode. Međutim, očito cijeli taj sustav nije efikasan. Prvo, svi ti postupci traju neizmjerno dugo. Radi se o desecima godina koliko ti postupci traju. Dakle, gubi se ono što je ključno za kazneno pravo. Kazneno pravo ima taj element specijalne prevencije, dakle da spriječi tog izvršitelja da dalje radi, ali i generalne prevencije, da pošalje poruku, gle, nemojte to raditi jer će vam se dogoditi ovo što se događa osobi X. Jel?
Međutim, ako postupak traje toliko da javnost zaboravi što je bilo i ko je što napravio i zašto je napravio i kakva je kazna ili do kazne čak nikad ne dođe. Nama je gomila tog pretvorbenog kriminala, pretvorbi i privatizacije otišla naprosto u zastaru. Onda se gubi taj efekt. I zato mi imamo uvijek nove i nove generacije korumpiranih političara, direktora i posebno u javnom sektoru je to bolno. Da, a vaši predlog je bio brzo rješavanje. Uhvati ga i... Je. Ne, to ne znači zbrzati nepravedno nekog Apsolutno. osuditi. Međutim, očito je da postoji neka sprega koruptivne Hrvatske i političke Hrvatske i pravosudne Hrvatske. Pa to je svugdje tako. Jer to ovog što mi danas imamo ne bi bilo moguće bez nečega. A kako, pretpostavljam ste evo komunikacija sa vašите učenici, predsjedatelj Zoran Milanović, koji što je od SDP, i Andrej Pelinković, I on isto je bio student, da. Vaš student, koji što je od HDZ, tija dvajica, jednostavno ne mogu zajedno. Ne mogu zajedno i nema nikakva kohabitacija i ne znam kako je kjodi ta... Nažalost, ja mislim da je to jako loše za državu. Bea odlični studenti dvajicata? Molim? Da li su bili odlični studenti? Oba su bila jako izvrsni studenti, ne moram to reći. Žao mi je da ne mogu naš zajednički jezik, oni se ne moraju voljeti, ali moraju surađivati. To Ustav od njih traži, to se nažalost ne događa. I meni je to žao, mislim da bi Hrvatska bolje prosperirala da postoji ta suradnja. Pa dobro, сега ние ако споредуваме Македонија во однос на Хрватска, некако евидентно е дека Хрватска отиде многу пред Македонија, а тргнавме некако заедно. Бевме и во тој пакет за ние. Дури едно време, бидејќи Хрватска беше во војна, Македонија во времето на Киро Глигоров беше и пред Хрватска. Меѓутоа, што и како се случи... Hrvatska je ranije ušla u te pregovore i predpristupne fondove, čini mi se, ako dobro pamtim. Osim toga, Hrvatska je, bez obzira što je rat donio razaranja, ipak imala jaču povijest, ajde recimo ekonomsku. To sekako. Ekonomsku. Ima more prvo. I more koje je veliko bogatstvo. Ono što to možda može biti prokletstvo, a to je da se mi još, ja mislim, nismo dostigli industrijski stupanj od prije rata. Jer smo jako vezani za turizam i to može biti i prokletstvo. Dakle, država se mora ravnomjerno razvijati, nikako ne smije zaboraviti industrijsku proizvodnju i poljoprivredu. Mi danas jako puno poljoprivrednih proizvoda, hrane uvozimo, što je paradoks za zemlju koja ima Slavoniju, koja ima na kraju krajeva i more, ne samo kao faktor turizma, nego i ekonomski faktor od ribe i prehrambene industrije. Jel? Tako da, evo, ja bih volio da se Hrvatska tu malo jače profilirala i kao industrijska zemlja. Mi smo nekad zajedno sa nekim, naše firme, zajedno i sa nekim drugim firmama iz područja bivše Jugoslavije gradili velike brane po svijetu, hidrocentrale, gradili smo tvornice po mnogim zemljama. To je u vreme Jugoslavije. Da. A danas to više ne znamo. Danas više ne znamo napraviti ni kući hidrocentrala. A nostalgični ste ili ne? Ne. Gledajte, naravno, Jugoslavija je država moje mladosti. Ja se tu sjećam, imam puno lijepih uspomena. Ali je bilo svima jasno da više ne ide i da ne možemo skupa. Šteta je i velika je, pa rekao bih i sramota generacija političara, nekih koji nisu bili, posebno oni koji su forsirali rat, prije svega mislim na Miloševića, koji nisu razumjeli da trebamo napraviti ono što su napravile Češka i Slovačka. Da. Tu su bili, dobro, to je bilo Milošević, Izetbegović, Tudžman, to je bilo... Pa dobro, nije ista uloga sve trojice. Ne, apsolutno, da. Ni slučajno. Milošević i njegova politika su glavni krivci i ono što je važno da se iz Srbija oslobodi tog nasljeđa na kraju krajeva i da nema taj teret. A to može imati, taj teret otpustiti samo ako se realno sagleda povijest i ono što je bilo. И сега, како председател, имавте многу средби. Имавте средби со Барак Обама и со папата и со, не знам, со Ангела Меркел. Што е она, како тие го гледа светот? Тогаш кога вие бевте председател, како тие го гледа светот? Предпоставувам не ваков каков што е денес.
Pa ako dakle prvo kako svijet, kako je gledao nas i kako smo mi gledali svijet. To su lice i naličje stvari. Ja moram reći da u vrijeme mog mandata je hrvatski ugled rastao. Ne radi vjerojatno mene ili možda je malim dijelom Pa dobro, ja imate nešto zasluga. doprinio, nego je naprosto Hrvatska kad je izabrala evropski put, krenula sa reformama i postala je bliža razvijenom zapadu i po politici, i po ekonomiji, i po propisima. I to je bilo važno. Dakle, mi kao mala zemlja naravno da nismo neki veliki odlučujući faktor u međunarodnim odnosima, ali moram reći da sam nailazio na korektan i dobar odnos uglavnom kod sviju. Kako Amerika gleda na ovo? Evo, koga se Pa srekavate sa teško je Obama? reći kako Amerika gleda u vrijeme kad je bio predsjednik Obama se gledalo na jedan način, pozitivno se gledalo na Hrvatsku, imali smo i podršku Sjedinjenih država kada je riječ o ulasku u Europsku uniju, ulasku u NATO prije toga. Međutim, evo, danas mislim da je puno manja pozornost. Kako Trump danas gleda? Vidjeli smo nisam. jedan snimak Melania Trump sa neki hrvatski državljanin. Gledajte, ja mislim da je sad Amerika ušla u jednu političku fazu koja će prije svega Americi napraviti štetu na kraju. Volio bih da se varamo i da politika o kojoj slušamo svaki dan, ne samo od predsjednika Trumpa, nego i od nekih njegovih savjetnika, neće zadominirati svijetom. I сега, Македонија во ова приказна, како ја гледате? Дали ние плативме преголема цена? Дали Македонија беше условно кажано прелажена од европските istina, лидери? ja to uvijek ističem kao prvo, ja to moram reći, dok je Makedonija nosila u međunarodnim odnosima ono komplicirano ime. Поранешна Југословенска република. Da, ja sam uvijek govorio samo Makedonija, pa su me znali neki put upozoriti. Ja sam rekao, ne, mi smo Makedoniju priznali pod tim imenom i ja ću to ime koristiti. Sada kada je Makedonija sama promijenila ime, dobro, koristimo ime koje Makedonija ima. To je bio ustupak, ozbiljni ustupak s makedonske strane, da bi se otvorila vrata Evropske unije i po mom sudu Evropska unija nije fair postupila prema Makedoniji. Mislim da je trebalo honorirati i reforme i političke žrtve koje su učinjene. Nažalost, to nije napravljeno i to je loša poruka. Naravno, vjerojatno i u Makedoniji to generira određeni skepticizam kada je riječ o Europskoj uniji, ali bih rekao i za druge tranzicijske zemlje. Dakle, cijela ta priča zapravo govori o krizi politike proširenja. Jer ako ima zemlje koja je zaslužila da joj se otvore vrata, nakon svega je to sasvim sigurno Makedonija. S druge strane, mislim da neke naše susjedne zemlje koje ni blizu nisu ispunjavanju kriterija, uživaju veću naklonost, da sad ne ulazimo u detalje, Europske unije i posebno mi nesimpatično kako se podilazi Vučićevoj politici koja nije korektna ni prema Evropskoj uniji, ni prema susjedima. Сега, професоре, Европската унија е веќе тотално различна. Ние тогаш настрадавме, условно кажано, од Макрон кој што ја промени таа методологија во последен момент и ние останавме, еве сега не одвоја дури и од Албанија, и останува оној спор со Бугарија. Što treba da pravimo? Nažalost, ti povijesni sporovi imaju ne uvijek racionalnu pozadinu, oni imaju emotivnu pozadinu. Apsolutno. I zato su i teško rješivi. Koliko ima geopolitika vo celata ova prikazna? Pa sasvim sigurno ima neke geopolitike, ali mislim da posebno ovi sporovi koje je Makedonija imala i sa Grčkom i sa Bugarskom, osim određenog političkog aspekta, imaju puno emotivnog i s jedne i s druge strane. Za mene su svi pritisci koji se rade, koji su se radili i koji se rade na Makedoniju kada je riječ o ulasku u Europsku uniju nisu pravedni. Nisu pravedni. Sva ta pitanja koja su
ajde recimo, tehničke naravi, koje su i emotivne naravi, sve se to može riješiti, a da se ili se ublažiti ili se na neki način, kako kažemo mi lijepo na hrvatskom, hendlati, tako je. Svi kažu na to, dugu hendlati, stazu, hendle. a da se ne produbljuju sukobi i da se na kraju krajeva Makedonija ne zaustavlja na europskom putu. Jer je apsolutno interes ne samo Makedonije, nego i cijele regije da zemlje koje su tu budu što prije članice Europske unije, naravno ako ispunjavaju uvjete. Apsolutno, Ako ne ispunjavaju uvjete, ali evo, Makedonija je Zato bila ima- ispunila uvjete, pa se nije ništa dogodilo, dapače dogodilo se upravo suprotno. И сега, кога велам геополитика, мислам, сметам, например, кога се носеше одлука, бидејќи таму одлуките се носат со консензус. Но ние бевме сведоци кога на Орбан му рекоа, ајде одите, напите се едно кафе. Да. Сакам да кажам дека ако големите сили решат Македонија да почне или да биде во Европската унија, дали то така оди брутално? Вие сте биле сведок практично на такви работи. Дали е така брутална реал политиката? Pa očito je real politika ima tu dozu brutalnosti, ali mora postati prije svega doza racionalnosti. Šta je dobro za sve nas? Za sve nas, jel? Ako je dobro da neka država bude primljena, ja mislim da je za Makedoniju ili Sjevernu Makedoniju, ako ćemo službeno, da je to sasvim sigurno tako. Jel? Vidim da je sad to pitanje dvojnog državljanstva i priznanja manjinskog statusa. Ja mislim da to nije problem koji je nerješiv. Jel? I ne bih htio davati savjete, to je vrlo osjetljivo. Mi u Hrvatskoj imamo 22 nacionalne manjine. Da. Da, imamo i vrlo ekstenzivni ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji u jednom trenutku isto izgledao dijelom iznuđen. Jer zapravo, otvoreno govoreći, jedini problem smo mi u glavama, bih rekao, prije nego u realnosti imali sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj i pravima koja proizlaze iz činjenice da je to najbrojnija nacionalna manjina. Sad, da li je naše iskustvo primjenjivo na Makedoniju, ja to ne mogu reći. Jel? Ne bih ni htio uopće ulaziti u to. S druge strane, imate zemlje koje uopće ne poznaju pojam nacionalnih manjina. Govore o jezičnim manjinama ili ovako nešto. Kažu u Finskoj Swedish speaking citizens, jel? Dakle, to su različite, Francuska ne poznaje uopće nacionalne manjine, isto tako. Jel? U Austriji nešto priznaju, na jedan drugi način, gradišćanski Hrvati imaju neki posebni status, ali opet na drugi način nego što to mi imamo. Očito je to pitanje manjina specifično za svaku državu. Mi smo negdje baštinili zajedničku tradiciju onih naroda i narodnosti, kako je to nekad bilo, ali ni to nije bilo primjenjivo kad se nova konstelacija u Hrvatskoj složila. Ja osobno mislim da smo mi u Hrvatskoj dobro napravili, bez obzira što naš sustav koji imamo ima i deformacije. Ja ih zovem etnobiznisom. Jer to je u situaciji kada u Saboru većina ovisi o manjinskim zastupnicima koji su u vrlo benevolentnom broju uključeni u Sabor. Ja mislim da je to dobro načelno. Međutim, evo, svjedočimo i tom fenomenu etnobiznisa koji je naličje toga. Ne bih rekao da je to dramatični problem Hrvatske, ali na neki način povremeno i generira određene tenzije između većinskog naroda i manjinskih naroda. Tako da, evo, svaka zemlja tu mora svoj put izabrati. Господин Јосиповиќ, уште ова, со ваква Америка, како што е сега, со Доналд Трамп и со Маск, кои што планира да одат и на Марс, се добива впечаток дека Европската унија не знае што понатаму, како понатаму. Имаме ли криза на лидерство во Европската унија? Тој суdir помеѓу Франција и Германија. Ne bih čak rekao da je to glavni problem. Sukob Njemačke i Francuske. Ok, dvije najveće države se sasvim sigurno bore za neki primat. Ja mislim da je puno veći problem u zemljama koje iskaču iz sustava, koje naprosto ne žele zajedničku politiku i vode neku svoju priču. Mađarska je najbolji primjer. Tako je Orban. Da. I tu fali mehanizam. Fali mehanizam kojima bi se takvim državama reklo, ne možete tako. Ne možete tako.
Nažalost, izgleda da kreatori Evropske unije nisu vodili računa o mogućnosti da se neka država, posebno u sustavu jednoglasnosti, otme od zajedničkih vrijednosti i zajedničkih politika. Međutim, to pokazuje još nešto drugo, nešto u čemu sam ja u apsolutnoj manjini na političkoj sceni uvijek bio i izgleda da ću tako i ostati. Mislim da Evropska unija pravu budućnost ima jedino u svojoj transformaciji u Sjedinjene Evropske države. Sjedinjene Evropske države, dakle, veća integriranost tu, prije svega, ne mislim tu na lokalne poslove i na nešto čime bi se izgubio identitet, nikako. To je neki pandan na Sjedinjene Pa Američke nekako, države? da, ali ono što mora biti, apsolutno mora biti zajednička vanjska politika i obrambena politika. Aha. I tu ne može biti da neke države priznaju Kosovo ili velika većina, a druge ne. Ne može biti da jedna država ili dvije ili tri podržavaju Rusiju, a ostale ne. Da. Dakle, Ili da jedna zemlja, kao što je Bugarska, blokira... tako je. sad Dakle, karikira. vanjska i sigurnosna politika je minimum zajedništva. Do toga da mislim da je jedina ozbiljna obrambena mogućnost zajednička vojska. Međutim, to nema odjeka, neće to evropski političari, posebno malih država, jer ima ona narodna, bolje je biti prvi u selu nego drugi u gradu i to je, ja mislim, glavni opstruktivni faktor. Jer svaka logička analiza pokazuje da u tom, to je ipak, sad to bih rekao, trokutu ili četverokutu, dakle Sjedinjene države, Kina, Rusija, Evropska unija, Evropa, a to smo mi svi, može imati važnu, značajnu ulogu i može biti održiva i može biti konkurentna, jedino sa većom integracijom i sa jačim mehanizmima rukovođenja. Kako сега со ovakva amerikanska administracija, s ovakvi ukazi koji što se potpišuju... Tu samo zajedno možemo, ali evo, već je Orban najavio da će i oni istupiti iz nekih međunarodnih sporazuma i pratiti Trumpovu politiku. Pa neka postanu američka država, a ne članica Evropske unije. Postoji li opasnost da se rascepi Unija? Pa jasno da postoji, sasvim sigurno. Upravo zato jer ne postoje mehanizmi, a ono što je posebno opasno je da nemate mehanizmi nekoj državi reći čekaj, izaberi ili ćeš biti Evropska unija ili ćeš biti što god hoćeš. To je zaista odabir svake države. Dakle, nema tog mehanizma, nego je moguće da zemlja, neka država, poput Orbana, bude članica Evropske unije, da blokira sve iznutra, a vodi politiku koja je sasvim drugčija od evropske. И сега, професоре, колку ова ги отвора вративе за национализмот? Ние гледаме дека десните партии, оние тврди desni partiji zemat poseriozan Pa zamah. dobro, ove najtvrđe desne partije ipak nisu u većini zemalja uspjele, ojačale su, što je vjerojatno prirodna posljedica nekih okolnosti migrantske krize, pa i covida i nekih drugih stvari. I još ima jedan drugi fenomen, da oni koji su predstavljeni kao ultradesni bauk su se pokazali da baš i nisu takvi. Recimo, Italija je najbolji primjer. Dakle, premijerka ni približno nije ono, ona je desna političarka, sasvim sigurno, ali ni približno nije ono kako smo bili uplašeni da će. Но ја гледаме незината врска со Доналд Трамп, која што е исклучителна. Дали Доналд Трамп се избра нов европски Pa партнер? je, ali do sad se premijerka Meloni pokazala kao zapravo jedna evropska političarka uglavnom. Da. Dakle, ne mogu reći da je iskakala jako iz politike Evropske unije, niti da je promovirala antieuropeizam. Како Орбан. Da, Што промовира? upravo tako. Добро. Завршувате еден председателски мандат, се решавате да одите на втор, губите тесно од Колинда Грабар-Китаровиќ. Како велите, признавам пораз и тоа знам каде погрешив. Така велите вие, знам каде pogрешив. Точно знам каде pogрешив. Da, dakle, bilo je raznih faktora. Dakle, ja sam imao podršku koju nijedan političar nije imao. Nevjerojatna podrška, da. Međutim, pod kraj mandata su se stvari promijenile iz više razloga. Prvo, ja sam odabrao očito sa aspekta interesa da se dobiju izbore pogrešan put. Dakle, ja sam išao sa predlogom velike reforme društva, reforme pravosuđa, političkog sustava, izbornog zakonodavstva. To je nizok start u start. Da.
Dakle, i predlagao sam i te ustavne promjene. Sad vidim da se povremeno referiraju na njih i kažu joj, bilo bi to dobro, ali eto, tad to nije bilo. Nisam čak zato imao podršku ni svoje stranke. Premijer koji je iz moje stranke, gospodin Milanović, je tad govorio protiv toga. Kao oni su mene podržavali, ali dakle nisu zapravo podržali moj program. Pa dobro, to su nepopulističke merke sad. Da. I evo, u toj situaciji u kojoj je bilo moguće, gospođa Grabar-Kitarović je obećala da ćemo biti najbogatija zemlja na svijetu. Hoćete to obećanje od prijedloga ozbiljnih suštinskih reformi bolje palo na političko tlo. To su onda bile još i neke slabosti u organizaciji kampanje, za neke sam ja odgovoran, za neke možda stranka, nije bilo promatrača na najvećem broju mjesta. Ja ne kažem da je bilo tu kakvih marifetluka, ali, znate, nije bilo promatrača. I sve je završilo kako je završilo. Ja sam čestitao gospođi predsjednici i krenuo u neki novi život, jel? Da, kako vidite, 2-3 mjeseca si izolirao, otido v vikendica gdje ste bili na 2-3 mjeseca. Ne, nije to bilo radi toga. Ne. To je sad radi komponiranja opere. Dakle, ja sam došao u situaciju 6-7 mjeseci prije roka za predaju partiture, a nisam imao ni note. I onda sam vidio da ja to neću nikada napraviti i onda sam se povukao na jedno seosko imanje i tamo sam 7 mjeseci sam samo 2 puta bio u Zagrebu. Prvi susjed je na kilometar, 2 puta sam bio u Zagrebu, jednom za Božić i Novu godinu, a drugi put jedno popodne kod zubara. I'm not much of a dancer, but I can try. Forgive me, I am somewhat shy. Yes, he's a truly Forgive me, he's a truly forgive me, I am shy. I'm going well, Cynthia. You are enjoying this ride. Gospodine Josipović, mi беше навистина драго. Професор доктор Иво Јосиповиќ, трет председател на Хрватска. Драго ми е што бевте дел од овој серијал Мојот пат до успехот. Ниту еднаш не ме прекинавте. Разбирате се македонски? Je, apsolutno sve, da. Možda tu i tamo neka riječ, ali onda je iz konteksta razumijem. Јас ви посакувам многу здравје, ви посакувам многу успех во она што го работите. Вие сте сега професор емеритус, предавате каде што ќе ве викнат, така имате по некој докторант, компонирате, создавате музика. Ви посакувам многу успех понатаму и среќа. Hvala vam lijepo, ja vama osobno i vašoj zemlji Makedoniji želim puno uspjeha. Благодарам, секој е добро. Hvala.